স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ অন্য এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে সকলোকে। আজি আমি আলোচনা কৰিম ক্লাছ 6ৰ হিন্দীৰ 9 নম্বৰ পাঠটি চলো তেজপুৰ চলে। গতিকে ভিডিঅ'টি স্কিপ নকৰাকৈ সকলোৱে শেষলৈকে চাব। চলো তেজপুৰ চলে, ব'লা তেজপুৰলৈ যাওঁ। আজ সুবহ से প্ৰিয়ম বহুত খুশ व উৎসাহিত হে। আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰাই প্ৰিয়ম বহুত সুখী আৰু উৎসাহিত হৈ আছে। वह नहा धोकर तैयार है। সি গা পা ধুই তৈয়াৰ হৈ আছে। इसी बीच उसने माँ को जोर से आवाज़ दी। तार মাজতেই তেওঁ মাকক জোৰেৰে মাতিছে। प्रियम, माँ जल्दी करो, 6 बजे से पहले हमें स्कूल पहुँचना है। প্ৰিয়মে মাকক কৈছে, মা সোনকালে কৰা, 6 বজাৰ আগতে আমি স্কুল পাবগৈ লাগিব। মা, सब सामान तैयार है न? সকলো বস্তু ঠিক ঠাক কৰি লৈছা নহয়? तुम्हारे कपड़े, पानी की बोतल, साबुन आदि, তোমাৰ কাপোৰ, পানী বটল, চাবোন আদি एक बार ठीक से देख लो। এবাৰ ভালদৰে চাই লোৱা। প্ৰিয়ম, हाँ ठीक है, मैं भी तैयार हो गया। প্ৰিয়মে কৈছে, হয় ঠিকেই আছে, ময়ো তৈয়াৰ হ'লো। প্ৰিয়ম জল্দি জল্দি घर से स्कूल की ओर निकल गया। প্ৰিয়মে লৰালৰিকৈ স্কুললৈ ওলাই গ'ল। गोलाघाट के मरंगी दीनानाथ हाई स्कूल के प्रवेशद्वार के सामने एक टूरिस्ट बस खड़ी है। গোলাঘাটৰ মৰংগী দীনানাথ হাই স্কুলৰ সন্মুখত এখন টুৰিষ্ট বাছ ৰৈ আছে। आज से गर्मी की छुट्टी शुरू हो गई है। আজিৰ পৰা গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হ'ল। প্ৰিয়মহঁতৰ স্কুলত আজিৰ পৰা গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হৈছে। छठी कक्षा के 35 विद्यार्थी और 2 शिक्षक सहित कुल 37 लोग शैक्षिक भ्रमण हेतु ऐतिहासिक स्थल तेजपुर के लिए तैयार है। ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ 35 গৰাকী শিক্ষাৰ্থী আৰু 2জন শিক্ষকৰ সৈতে 37 গৰাকী লোক শৈক্ষিক ভ্ৰমণৰ কাৰণে ঐতিহাসিক স্থল তেজপুৰলৈ যাবলৈ প্ৰস্তুত হৈছে। करीब 6 बजे बस तेजपुर के लिए रवाना हुई। 6 মান বজাত तेजपुरলৈ বাছখন ৰাওনা হ'ল। बस धीरे धीरे नुमलीगढ़ होकर आगे बढ़ी। বাছখনে লাহে লাহে নুমলীগড় হৈ আগবাঢ়িল। विद्यार्थी काफ़ी जोश में थे। শিক্ষাৰ্থীসকল বহু উৎসাহিত হৈ আছিল। शिक्षक की अनुमति लेकर उन्होंने अंताक्षरी शुरू कर दी। শিক্ষকৰ অনুমতি লৈ তেওঁলোকে अंताक्षरी আৰম্ভ কৰিলে। 1 2 3 4 बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करे अंताक्षरी लेकर प्रभु के नाम। बस बोकाघाट में जा रुकी। বাছখন বোকাখাতত গৈ ৰ'ল। खलासी, उसी आवाज़ में, यहाँ बस 15 मिनट रुकेगी। खलासी মানে হৈছে বাছৰ হেণ্ডিমেন। হেণ্ডিমেনজনে জোৰেৰে ক'লে, ইয়াত বাছখন 15 মিনিট ৰ'ব। आप लोग चाय नाश्ता कर लीजिए। আপোনালোকে চাহ জলপান খাই লওক। शिक्षक की अनुमति से सभी बच्चे एक एक कर बस से उतरे। আৰু শিক্ষকৰ অনুমতি লৈ সকলো ল'ৰা ছোৱালীয়ে এজন এজনকৈ বাছৰ পৰা নামিল। वहाँ एक होटल में सभी ने सुबह का नाश्ता कर लिया। আৰু তাত এখন হোটেলত সকলোৱে ৰাতিপুৱাৰ চাহ খাই ল'লে। बस फिर आगे बढ़ी। বাছখন পুনৰ আগবাঢ়িল। इसी बीच शिक्षक खड़े होकर बोले। ইয়াৰ মাজতে শিক্ষকজনে থিয় হৈ ক'লে, देखो बच्चों, চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, हम अब काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में है। আমি এতিয়া কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত আছোঁ। तुम्हें मालूम है यह उद्यान किस लिए मशहूर है? তোমালোকে জানানে এই উদ্যানখন কিহৰ বাবে বিখ্যাত? ৰীনা, জি মহাশয়। হয় মহাশয়। ৰীনাই কৈছে, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गेंडे के लिए मशहूर है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एशिঙীয়া গড়ৰ বাবে বিখ্যাত। शिक्षक, इसके अलावा काजीरंगा में क्या क्या वन्य जीव मिलते हैं? শিক্ষকে কৈছে, ইয়াৰ বাহিৰে কাজিৰঙাত কি কি বন্যজীৱ পোৱা যায়? जगदीश, महाशय, काजीरंगा में गेंडे के अलावा जंगली भैंस, हाथी, बाघ, भालू, विविध प्रजातियों के हिरण, खरगोश एवं दुर्लभ प्रजाति की पक्षी आदि उपलब्ध है। जगदीशে কৈছে, মহাশয়, কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত গড়ৰ বাহিৰে জংঘলৰ মহ, হাতী, বাঘ, ভালুক, বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ হৰিণ, শহাপহু আৰু দুৰ্লভ প্ৰজাতিৰ পক্ষী আদি পোৱা যায়। वहाँ से बस कलियाभोमोरा पुल पार कर सुबह लगभग 10:30 बजे तेजपुर आ पहुँची। আৰু কলিয়াভোমোৰা দলং পাৰ হৈ ৰাতিপুৱা 10 মান বজাত বাছখন গৈ তেজপুৰ পালেগৈ। शिक्षक, तुम लोग सब तैयार हो जाओ। তোমালোক সকলো তৈয়াৰ হোৱা।
अब हम तेजपुर शहर के दर्शनीय स्थलों के दर्शन करेंगे। এতিয়া আমি তেজপুৰৰ দৰ্শনীয় ঠাইবোৰ दर्शन करीम। जानते हो तेजपुर का पुराना नाम शोणितपुर है। জানানে তেজপুৰৰ পুৰণি নাম শোণিতপুৰ। यहाँ बाण नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए थे। ইয়াত এজন বাণ নামৰ প্ৰসিদ্ধ ৰজা আছিল। शिक्षक बच्चों अब हम महाभैरव मंदिर के दर्शन करेंगे। শিক্ষকে কৈছে ল'ৰা ছোৱালীসকল আমি এতিয়া মহাভৈৰৱ মন্দিৰৰ দৰ্শন কৰিম। सबने मंदिर में प्रवेश किया। সকলোৱে মন্দিৰত প্ৰৱেশ কৰিলে। वहाँ से बस अग्निगढ़ के पास जा रुकी আৰু তাৰ পৰাই বাছখন গৈ अग्निगढ़त रोल। शिक्षक बच्चों अब हम अग्निगढ़ के दर्शन करेंगे। ল'ৰা ছোৱালীসকল এতিয়া আমি अग्निगढ़ दर्शन কৰিম। अग्निगढ़ के साथ एक सुंदर पौराणिक कथा जुड़ी हुई है। अग्निगढ़ লগত এটা पुरानी कथा जड़ित हुई है। अग्निगढ़ का निर्माण भी राजा बाण ने ही करवाया था। अग्निगढ़ निर्माणो बाण रजाए करिছিল। तुम में से कोई बाण की पुत्री का नाम बता पाओगे? তোমালোকৰ মাজৰ কোনোবাই বাণ ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম ক'ব পাৰিবানে? संजना जी महाशय, राजा बाण का बेटी का नाम उषा था। वो एक अपूर्व सुंदरी थी। চন্দনাই কৈছে হয় মহাশয়, বাণ ৰজাৰ জীয়েকৰ নাম উষা আছিল। তেওঁ এগৰাকী অপূৰ্ব সুন্দৰী আছিল। शिक्षक हाँ यह तो है। साथ ही वो एक कुशल नृत्यांगना भी थे। হয় তাৰ লগতে তেওঁ এগৰাকী ভাল নৃত্যশিল্পীও আছিল। अमल महाशय आप हमें एक कहानी सुनाने वाले थे। अमले কৈছে মহাশয় আপুনি আমাক এটা কাহিনী শুনাব বিচাৰিছিল। शिक्षक हाँ हाँ आओ यहाँ आराम से बैठकर सुनो। শিক্ষকে কৈছে হয় হয় আহা ইয়াত ভালদৰে বহি आरामत বহি শুনা। राजा बाण ने अपनी कन्या उषा को सुरक्षित रखने के लिए अग्निगढ़ का निर्माण करवाया था। बाण ৰজাই তেওঁৰ জীয়ৰী উষাক সুৰক্ষিত ৰাখিবলৈ अग्निगढ़ निर्माण कराइছিল। राजकुमारी उषा का प्रेम भगवान श्री कृष्ण के पोते अनिरुद्ध से हुआ था। राजकुमारी उषार प्रेम भगवान श्री कृष्णर नातिनियाक अनिरुद्धर सहित হৈছিল। बच्चों क्या तुम में से कोई बता पाओगे उषा की सखी कौन थी? ল'ৰা ছোৱালীসকল তোমালোকৰ মাজৰ কোনোবাই ক'ব পাৰিবানে উষা সখী কোন আছিল? জাহানাৰা जी महाशय उषा की सखी चित्रलेखा थी। হয় মহাশয় উষাৰ সখী চিত্ৰলেখা আছিল। वो वर्णन सुनकर ही चित्र का अंकन कर सकती थी। তেওঁ বৰ্ণনা শুনিয়ে চিত্ৰ অংকন কৰিব পাৰিছিল। मनोज महाशय आगे क्या हुआ? महाशय তাৰপিছত কি হ'ল? शिक्षक हाँ अनिरुद्ध और उषा के प्रेम को राजा बाण की सहमति नहीं थी। হয় অনিৰুদ্ধ আৰু উষাৰ প্ৰেমক বাণ ৰজাৰ সন্মত নাছিল। इसी बात को लेकर श्री कृष्ण और बाण के बीच लड़ाई हुई थी। আৰু এই কথাটো লৈ শ্ৰীকৃষ্ণ আৰু বাণ ৰজাৰ মাজত যুদ্ধ হৈছিল। अग्निगढ़ से निकलकर बस शहर में स्थित पूर्वोत्तर के एकमात्र मानसिक अस्पताल लोकप्रिय गोपीनाथ बरदলৈ क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान में जा रुकी। अग्निगढ़ৰ পৰা ওলাই আহি বাছখন তেজপুৰ চহৰত অৱস্থিত পূৰ্বাঞ্চলৰ একমাত্ৰ মানসিক হস্পিটাল লোকপ্ৰিয় গোপীনাথ বৰদলৈ আঞ্চলিক মানসিক স্বাস্থ্য প্ৰতিষ্ঠানত গৈ ৰ'ল। अस्पताल देखने के बाद बच्चों को कल पार्क ले जाया गया। আৰু হস্পিটালখন দেখাৰ পিছত ল'ৰা ছোৱালীসকলক কল পাৰ্কলৈ লৈ যোৱা হ'ল। वे पार्क में काफ़ी देर तक खेले আৰু তেওঁলোকে পাৰ্কত বহু সময় খেলিলে। तेजपुर में बच्चों को बाण थिएटर बामुनी पहाड़ समेत कई ऐतिहासिक स्थलों के दर्शन करवाए गए। तेजपुৰত ল'ৰা ছোৱালীসকলক বাণ থিয়েটাৰ বামুনি পাহাৰ লগতে বহুতো ঐতিহাসিক ঠাই দৰ্শন কৰোৱা হ'ল। तब तक सूरज ढल चुका था। তেতিয়ালৈকে সূৰ্য অস্ত গৈছিল। বাছ গোলাঘাট কি ওৰ वापस मुड़ी আৰু বাছখন গোলাঘাটলৈ
পুনৰ উভতিল। বচ্চনে ফিৰ अंताक्षरी आरंभ कर दी আৰু ল'ৰা ছোৱালীসকলে পুনৰ अंताक्षरी আৰম্ভ কৰিলে। रात को 9 बजे बस स्कूल के गेट के सामने जा रुकी আৰু ৰাতি 9 বজাত বাছখন গৈ স্কুলৰ গেটৰ সন্মুখত ৰল। वह अपने अपने माता पिता को देखकर बच्चे खुशी से उछल पड़े আৰু তাত নিজৰ মাক দেউতাকক দেখা পাই ল'ৰা ছোৱালীসকল আনন্দত উৎফুল্লিত হৈ পৰিল। सभी अपने अपने अभिभावकों के साथ घर चल दिए আৰু সকলোৱে নিজৰ অভিভাৱকৰ লগত ঘৰলৈ গ'ল। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ নাপাহৰিব যাতে আগলৈ এনেধৰণৰ ভিডিঅ'সমূহ পাই থাকে। ধন্যবাদ।